tla ke go amogele wena mogedi gongwe le gongwe ko e leng gore o lebeletse kgatiso ye o le teng re go tsesetsa jalo kgatiso ya bo 14 ya dikgang tsa lefatshe le temothuo leina ke bidiwa gote Neo Lenkopane ene ya re mo ngwageng e fetileng lephata la lehatse le la temothuo a kopangwa gona lephata le le lengwe gompieko re go tsetse jalo dikgang tse di lebaganeng thata le tsa lefatshe go tla go lemoga gore gone mme go dileng boding tse di harologaneng go diragalaeng mme thata gompieko re lebagane jalo le ya Ngwaketse Land Board ra go simola fela ka go tlhola botsogo jwa bone jwa tsatsi le letsatsi mme morago re be re rebella jalo thulaganyo kana kgang ya gore gone mme di business plots mo lehatsheng la Botswana di tsewa ka tselentseng jang ebile di dirisiwa ha go rile ke pota ka hele ke go tlala jalo ka moeng wa rona wa tsatsi le gompieko e bong modulasetilo wa Ngwaketse Land Board re Bobi Tlhabiwe go tla go re tlhalosetsa gore ko Ngwaketse Land Board bone ba tsweletse ka tselentseng jang ka dikgang tsa peo le tse dingwe tse di amanang le tiro ya bone ya tsatsi le letsatsi. Leina la me ke bidiwa Bobi wa Tlhabiwe ke modulasetilo wa Ngwaketse Land Board. Me ona botsa ka tsogo gore re tsogile jang go ga Ngwaketse a bile meraro ya lehatshe mme re teng re tsogile ka sello se leng gore mongwe le mongwe la ka sone sa gompieko sa letlhoko la ditsompelo tsa go dira tse di dirwang ke gore lehatshe santse le go goba kampa sebete mabapi le merero ya kgang ya madi mme le ha go ntse jalo re tsweletse re dira tiro ya rona re ba ditsha tsa bonno re ba ditsha tsa masimo re ba ditsha ka go harologana ga ditiriso tsa tsone le tsa dikgwebo tota mme re di ba gongwe ka mo gongwe tlegileng ka mabaka a gore go ba setsha se se leng gore se sa sabe sentse se le teng bo heta o se supela gore se sa gago ke se ke tsamaiso e telele tota pele ya go bona lehatshe go tswang go a le sena go bona lehatshe leo le be le rerwa le borara jwa motse le borara jwa tikologo eo go rerwa gore mme gone a motse o ka golela ko a masimo a ka tsamaela ko dikgwebo tse di ka nna ga kae go botsana le morerong tota ya local government ko di-counseling gore ba tsene le seabe mo mererong ya planning jaanong e be nna motselatsele wa ditiro go itlhalla go dira mo le gore go potiela go sabeya go dira dimepe tsone tseo jalo gore be re boko bopheletsong be ra go ba setsa ke motselatsele mo telele wa mang maphata a puso a le mantsi jaaka ke buile yone Land Board botsadi ba montse go rerwa di-council Department of Mapping, Department of Surveys ke morero mo telele so ga se tiro e motlhogo jaaka bangwe ba ya akanyetsa bangwe ba tla ba kgale ba re di la mboto ga di be ditsha go ntse jalo gona le ha ka be re ka dira botoka teng gone ra amogela mme bone bo ba bua jalo ba sena kitso ya gore mme tota go tsaya eng gore se sa se go nna teng mme re tsweletse ra ba ka dipalo tse di go tsegileng go la jaaka be re ditsompelo di le teng re na le madi re na dikoloi tse di dirisang ko ditsheng lo tla dumana le nna gore re ba ditsha mo sekgweng ka jalo di batla dikoloi tse gore di tsamaya mo sekgweng dikoloi tse leng gore ka boleng tsone hela di a tura go rekwa a re tse jaaka Land Cruiser kana di 4x4 tse dingwe go tswang ho ha re sena go dira re tlhokana le ditsompelo tsa go nna jalo ditsompelo hela tsa go bereka merero ya lehatshe bogolo ya surveying jalo bo di GPS ke dio tse di turang tota mme le tsone be di sa lekane gore re ka kgona go dira tiro ka botlalo jo re mo go bone yo re botlhokang jo re boeletsang yo re letsang go thusa setšhaba ka sone mme hala go ntse jalo ka ke tswa go umaka gone mme ra ba mme seng ka dipalo tse ka beng re di eletsa ke tumela rona e nnohileng gore e tla re ha seemo sa madi se siamang teng ba tla itlhela gongwe re ipaakantse re na dintsha tse dintsi tse leng gore re tla dintsha ka nako e khutshwane
ka re tle gongwe se re tlhotlhomeditse ko pele re ipele Mayakhudu ra dibaka ra mo seemong se le go tlabe se le gahusa gore di ka bewa jaanong tota ke yone tsholegelo le tumelo ya rona eo ntlha nngwe e leng gore gongwe ke yone tota re tletseng gompieno ke ya letseno la madi ke bua ka gore letseno la madi re na le thuso e re bonang mo pusong e re lebogelang thata mme ke dumela gore le bona tla re ga puso e bonang madi teng e oketse letseno le re neelang gore re kgone go thusa batswana mme re na le ka mokgwa mongwe gape o e leng gore le rona re kgona go itirela penenyana o e seng wa sepe e le gore batho e re ga re ba neetse dikgwebo re ba neetse ditsha tsa kgwebo ba re duele mo go teng lease rental kana setsha seo ke sa morahi ra tswela makgatiseng ya rona le re Bobi Tlhabiwe o ile moeteledipele jalo o angwa ke Tselen Board mme wa gore tlhalosetsa gore bone mo nakong ya gompieko ha go tla jalo go dikgangeng tsa di waiting list ba dira ka tselentseng jang a mo nakong ya gompieko a itsepame ke yone kana ba dira jang go netefatsa gore e tsamaisanya le ditsamaiso tse di tsamayang di hetoga gangwe le gape gore motho o bewa kae jang ha go rileng waiting list kana ra be re bua ka batho ba ileng gore ba apply-tse ditsha ba imetse go bewa ko ngwa ke se re na le di-Suburban Board di le 6 ngwe le ngwe na le waiting list ya yone jaanong waiting list ye ha e tsena kwa ha go tla go bewa pele go tsena mo maranyaneng go tlhola gore a mo ikopedio a ge se ka bewe gope ka gore molao act ya 2018 ya Lemboto e tlhalosa gore motswana mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go nna gongwe le gongwe kwa batlang teng ka jalo motswana mongwe le mongwe o ikopela kwa batlang teng motho o tla ba tswa ko Good Hope a ba ikopela ko Masunga o ko Masunga ba ikopela ko Tlokweng wa Tlokweng ba kopa ko gantsi ba kopa ko Tsabong go latla se ga molao motswana se gona gongwe le gongwe mme ga nke gore o bewa gangwe hela mo travel land mo lahatsing la morahi ke land board ka mantswe a mangwe o kgona go bewa gangwe hela ke land board e lengwe hela ha o ikopetse setsa go tswa go boka kopa ko toropong le gona wa bewa gangwe hela jaanong batho ba tla be ba ikopedi ba le ba gore okay mme ntlha ka rengwa ke tseya ba thata dikopo be di hudugela ka bontsi ko ngwaketse mme batho ba ikopelang ko o kopile gape le ko Masunga le ko Tati le ko Kgalagadi le ko Khawa gongwe le gongwe di tla be di kgobokana gone ko ha re se re tla go ba jaanong re segeledisa di le mo seng sa gore di ka be ba tsaya ba ikopedi so sa ntlha re se dirang ke gore tsentse gore be re tsena mo maranyaneng go bona gore a mo ikopedio a ga se ke a bewe gope ha ke la bewa gope ga gona ha a re tsanang teng mo teng ga ke ra mma ka gore molao o tlhalosa jalo ya ka ntse go tlhalosa jaanong ga re mme yo bangwe ba ileng gore gongwe maranyana go sitse gore re ba bone batla mme a ba tsile re tsana pele mo dipotsong mo pusolosong ya le tlaletseng ye motho a ba itse a etsetse maikano a ileng gore ga o ka se kwa bolela ba maruri o kgona go isa kgotlatshekelo ke Lemboto kgotlatshekelo ka gore ga wa ka wa bua se leng boammaaruri ka tsatsi le mo o ikanne gore se o se buang ke boammaaruri e seng sepe gape jaanong bo itlhela gore mo bontsing jone jo bangwe tla ba re nyana ke na le sethako ko go manyana o mongwe a re nyana se ke beilwe ko Malotwane o mongwe ba re nyana se ke beilwe ko Gantsi jaanong bone ba gore a re le bone ga re ba be sekai malobakanye ne ba kanye Suburban Board ne ba ditsa ka letsatsi la le sa batho ba le 100 ba gore ba tla go ba tsatsi leo mo bathong bao gwa kanye ene e segetse go ka tla batho ba le 60 out of the 100 eo mo 68 leng wa o tlhaela gore gongwe 15 20 ba se ba na le disagosele so kanye gore ba bokae e ba about 50 55 at the end of the day so ke sone go bara ka di waiting list tse di khona go sokamela
ka ga ke teng palo e ntsi mme tota e sa nna jalo e le gore batho ka sekgwa go te ba speculate gore motho a iteka kwa mme a ba setse a beilwe nna ra go mmitsa kwa o setse a beilwe go sele go bora gore ga bewe mme ena ntse a le mo waiting listing ya rona jaanong mo sebaka se re mo go sone re leka go tlhatswa tsone di-waiting list tse go di sefa gore re di hokolese mo seemong se e le gore ke sa boammaaruri e re ga re bua ka tsone be re itse gore go boammaaruri di-waiting list ntse jalo ke yona gompieno tiro e re e tshwereng ka makatlanamane mo yaka ga ke bua le lona gompieko jaana go baakanya di-waiting list tseo re tlhabile go na le gone gore motho a ba iphitlhela a na le setsha sa boswa kana a se rekile go pegela mo Botswana mme ka nte ha dira jalo yalo o setse gongwe a applyetse ko lehelong le sele a lo kgona go ba motho yo kana lo a gore nya ka gore ne o setse a na le diploto ko Gaborone ko lo batse ko Mogoditshane go ra gore sele sa kanye o a se fofita kana di dira ka tselentseng ja ma ke tlhalosa molao gape molao wa re motho a le mongwe hela o bewa se sa se sengwe hela mo lehatsheng la morahi tribal land a bewa ke land board a ikopetse ko land board bo tswela ka gore mme di sa se dingwe tsone o kgona go di bona jaaka o bolela ka kgang ya boswa ga gona le boswa ga se peo e ya tlhamallo e tleng e tlhamaletse ka gore o ikopetse o e jela boswa se mo batsading kana mokapelo wa gago a go besheditse ka yone o kgona go etsa land board ya e ba e nna transfer o kgona go reka mo travel land o ithekala disa tsa gago ko mme la ke tlhala o di rekile di le kae kana hala di le kae mme se ke re go bega ngwe hala land board e pese ke go bega ngwe hala o ntse wa qualify gore o bewe o na le tshwanelo molao o ese molao ya gore o bewe se sa gago ke land board lo itsise motho ka tselentseng jang gore re lemogile gore gongwe setse o kilo a be a kwa ya no gora gore ka tselentseng jalo ga re ka kera go biletsa setsha se nno kopile go baba mo go sone san la kwana lo ba le motsa ka tselentseng jang morago ga lo ba ka lo kae gantsi re ba raba ba isi ba bewe ka gore ba kwalla a lalediwa ba phatlalediwa ba lalediwa mme ba kwalla yana bangwe ya ka ne ke bua gore re tsene mo maranyaneng re le mo gore motho o na le setsha pele jaanong re a le mo gore o na le setsha supa gore a se se ke sa boswa a ke mpho a ke sa theko kana jang mme la ha le gore ke se kulong wa bewa itse gore ga rena go ba so a ba itse jalo pele gape o diragala ba bangwe ra go itse ka tsatsi la peo a tla tlhalosa mme nka bua se nka se buang ke gore go le batswana ba bona le ba maruri tota o tla ba ta tsana gore nyana ke gakologa re ba go kae ke kopanye le ba kae sa blend board ke ile go bona dipeo ka go tsamang ka teng a dulela kwa tishia re nyana ke tlile go araba gore ke se ke beilwe kwa tishia ke siame ke amora a mme ke no sa bolela ka mogala gore re go ntse wena o siame o beile re nya pile do ya lona ke tle pitsong gore ke tle go lo tlhalosa gore ke na le setsa mme go na bangwe ba le gore ga ba dire jalo motho ta ba itatola nna mo setla re ga ke se ke beiwe be re le mo ga go mora gore o beilwe be re setsa so ke gona ka ha re le kang gore re tlhotlhe di-waiting list ka teng jaanong ya ka se ke boletse gona re tsweletse re le ka go di tlhotlha jaaka re bua jaanong re ha re waiting list ya rona ke bokana e be le palo yone eo re tlhabiwe o tswela ka gore tlhalosetsa gore ha bua gore land board ya ngwaketse ena le 6 sub land boards ke di he mme bile gape ha le bile jalo mo go tsone ke di hitse ileng gore ha batho ba bewa ba tsibogela go tlhabolola tsone diploto tsa teng ba bo ba nna mo go tsone ka gore ntlhangwe e ba tleng ba ibue ba di land board ke gone gore ba tshengwa ke gone gore ba batho mme go tseng ho batho be ba sa dirise tsone diploto tse ileng gore ba di abetswe Rani le di land board ya ka ke boletse go ngwaketse di le 6 di sub land board ra le sub land board ya kanye ra sub board ya Matete ra sub board ya Peter Molopo ra sub land board ya Mabutsane ra sub land board ya Maukane ya borata re be nna Moshopa so those are the 6 sub land boards tsena le tsone
tse le gore di tshwere selekanyo sa about 30,000 square kilometers bophara jwa lehatshe le re berekelang mo go lone disablone di boditse go na le tse e leng gore batho ba tsibogela go tla dipeong tsa bone ha ke le ba waiting list ya ko Peter Molopo o tla gore mo peong ya latelang metse ka bontsi ko Peter Molopo re tla re sala rena le disa tse di emetseng batho jaanong gore batho ba sa emela disa di emetse batho go na le metse e ntseng jalo ko Peter Molopo ile mentsi ko le ko lorolwane ko lorolwane ke na la msho wa gore na disa di kana 500 tse di emetseng batho gona le subland body ya mabutsane subland ya mabutsane le one re mo se monsela gore peo e latelang tota ka be ile gore ka bentse re ba ka ne ratile ka teng ha ne di tsopelo di re letla ka re le metsi e leng gore le yone ka bontsi di tsa di emetse batho teng re bua hano ha ka di tsa bonno tse leng gore di tla be di emetse batho mme gona di subland body tse leng gore di utlwisitseng di dintsi mme gongwe di dirwa ke gongwe e ka nna motse gongwe ka nna mongwe hela a re se subland body ya maokane subland ya maokane wa tlhala gore e na le motse go teng se o ga o hile jwaneng mongwe le mongwe wa applyela teng as a result total waiting list ya mabutsane maokane subland body ya maokane ke bo 14,000 me 10,000 o tswa go sese me population ya sese is less than 5,000-6,000 somewhere there so what that means is that batho ba tswang le kwa ba kgobokanna ko sese ka gore ga o hile jwaneng go batliwa mebereko ko jwaneng go mo re go bona re tsana ka subland ya moshopa gape ko motseng mo bidiwa Pitseng o mo bidiwa Matshana so the waiting list tsa ko tsa di residential di a go godimo ka gore go ga o hile jwaneng batho ba batla go ga ko so mehela batho bona ba tsiboga gore ba tlhabolle ditsa tsa bone ba di age tsa bonno motse o tshwanang le Kanye tota ke tsa gore le one batho ba tsimogela ka gore ke one o motona ebile o apolelwang ka bokete le one mme ba tsiboga ba tla le ka dipalosone ke di bua tsele tsa kgantele ko metseng e mengwe go nna go tlasenyana thata mme batho ba tla ba tsiboga mathata a rona ra le banka ditshasa a ra bonang ka ditshasa bonno ke gore batho ba direkisa kone mathata batho ba direkisa e tla re tsentse mo maranyaneng a rona gore ra go ba ditshaka la bokana lona batho ba manya ikatumetseng le tle go bewa jang le jang e tla re tsatsi lone leo mo maranyaneng me re bona motho o re o ang go bewa re ke a go bewa ko Kanye ka Mmantaga o ntlele Honda Fit o tle go tsaya setsa le go bewa a isa se bonle ka matlo ba mo tla re hantse re ba bona motho ke o thusa o mongwe go ba dipale ka nte ke moreki se sa se rekile bone bawo ke bone ba tleme ba buela go godimo land body ga irebe mme ba re fisiteditsa bone bawo ke bone ba gantsi ba kuelang go godimo go eta mongwe le mongwe bo ba go tlatsa di waiting list go gongwe ba itha ba re ba kantse gore ba tla bewa go bo pala land body be nna motho yo maswe ka mokgwa o ntseng jalo tse dingwe tse e leng gore ga di tsibogele sentle tse sentse re se ka gore re ka buisana jang le puso gore ba thuse ke batho ba e leng gore tota bone ba tlhoka ga bana ditsompelo tsa go aga ditshatse go tlelele ga ka kgona go se aga mme kana land body na le tshwanela gore ga se sa sabege land body molao se tla gore molao le tla land body gore etse sa seo jaanong ha re le ba re le land body ka setho hela sa rona sa Setswana mosadi wa meo ga ana bokgoni ba go aga setshase mme ke sone hela se ritisana le sone gore ona se sa bonno ke sa ka se supang ile selo sa nang le sone ha re se tsa re motlogala ile wa gamang re be re itsa pa re ngwa sala maoto re nna bonya
we are a board of equity re le khotla la tekatekanyo nka re ka sebueng sa gompieko re le khotla la ditshwanelo tsa setho bonno ke tshwanelo ya motho it is a human right jaanong go motsela ka gore ga a kgone go a re palela re le land board santse re tla bua le puso gore mme batho ba re thusanya ka bone ka mokgwa o ntseng jang gore ba kgone go aga ba kgone go dira go dikgaolong ga ke bue ke manana wa bosha ke bua ka batho ba ileng gore ba ko botsadi bo senang sepe go tlhelele go ka itirela mo ditsentseo go ka aga ditshatseo tota ke tsone dikgwetlho tse e leng gore re a di lemoga mo seemo se re mo go tsone ha re tsenele thata mo puisanong ya rona re tlhabiwe o ne o bua gore you are a body of equity o bua jalo gore le kgona gore la akanyetse motho e leng gore gongwe ga anang gore ha le motsela se sa se leng gore ke sengwe sa dio tse leng gore di tsa gagwe go a go lebega jang ke batla gore ke tlhaloganye gore gone mme ha re tla go di grouping tse dingwe tse leng gore re tla re di lebelela ka dikgantsone tsa setho le tsa ditshwanelo re bua jalo ka bagodi re bua jalo ka bana le bogole re bua jalo ka bomme le ba bangwe a lona le ka ileng gore lo kgona gore lo lebelle ditsamaiso ka teng lo bo lo akanya gone gore mme gongwe bana le bogole re ka ba thusa ka tselentseng jana le jana re le di land board gongwe re se land board ya gangwa ketse hela a rena le di affirmative actions tse ileng gore di re thusa go dila le tsone di group tse dintseng jalo rena le mokgwa o hapegileng wa go dirisana le bakopi ba mohuta o ha mokopi a tla e le mona le bogole gona le trese telle ya batho ba ntseng ba emetse go baga ra mo se ka sekelela re be re mme hape le ga batho bao ka seemo sa mo go sone bangwe kana motho sa ntsana le maraga go go ka tsa go ga itirela sele le sele yo a modimo ga anang ya go ka ira jalo ke rona re ka mo tswana thuso maybe le gantsi mo mitsing ka bontsi ka di land body tsotlhe wa o tlhaela gore batho ba mohuta o gantsi bo ba applyelwa ke bo mma boipelego ba dirisana le council ela batla ka bone ba ntse jalo batho bao re ba kopele ga listi ga terese ya ba ikopedi re be re ba thusa ka one mokgwa o ntseng jalo jaanong go ntse jalo re ba tsa ka mokgwa o hapegileng re botla go nna le gore ba thusege ka potlako Rasella wena mogedi go eleng gore o re bogetse o le teng ga kolegela jalo gore kgatiso ke a lesome le bone ya dikgang tsa lefatshe le temothuo re tlhabiwe o tswelela ka gore tlhalosetsa gore mo nakong ya gompieko ko land boarding ya gagwe ya ngwaketse ba tsamaisanya jang dikgwebo ditsha tsa dikgwebo le gore gone mme a batswana ba di dirisa jaaka ba eletsa gore puso e nne le dipoelo tse e leng gore ya di eletsa mo dikgwebong tse land board ya ngwaketse le land board tsotlhe di salamala morago wa gore di tshadiwa ka mokgwa o ntseng jang o teng mara sa tsene mo gone mara tsene mo ditsheng gore a ya dirisiwa di sa di teng re di abile mme gona le ditsha tse dintsi tse leng gore ga di a tlhabololwa gotlhelele go bo wa go nna le ditsha tse dingwe tse leng gore di tlhabolotswe mme ga di dirisiwe jaanong mara tsane mo go tsone ka mokgwa o ntseng jalo re lebelletsa tse di sa tlhabololwang gore se se tlhabololwang sa ma itsholelo ya kgaolo eo itsholelo ya batho bao be sa ma itsholelo ya lehatshe jaanong botswana botlhe se ira jalo ka mokgwa o ntseng jang setsa seo se ka be ne le business seo gore se ka be se hirile batho kana se ka be se tsenya letseno mo bathong ba ba hilweng setsa seo batho ba berekang ho ba ke be ba theogetse jaanong ka mokgontseng jalo gore ke tshono e latlhegileng ka go tlhoka go dirisiwa ga setsha go tlhoka go saga le gore se tle se dire se tshwanetseng gore se dire
ebile di sa tseo ha di le mo kabananyana di kgoreletsa ditlhabololo tse dingwe gore government a di dire kana government e le council kana e le government o motona sa di kgoreletsa because ha di tseo di le teng mme di sa agiwa ga gona mosola gore council a dire ditsela kana government a dire ditsela tse di yang ko ga gona mosola gore ba tsenye ditlamelo tse dingwe tse go di ka be di tlhokagala ha ne di madirelo a bereka ra tswelela jalo o bona mmogedi gongwe le gongwe e leng gore o re lebeletse teng gompieko re tsere jalo dikgang tsa lehatshe mme thata-thata re lebile peo ya lehatshe ya bonno le ya dikgwebo ra tlhabio sa tswa gore tlhalosetsa gore gone mme go borai kana go na le maduo a e seng one ha o hilwe ploto e mme o sa e dirise yaanong ra tswelela gape a re tlhalosetsa gore tota jaanong gore o bona le ploto e kana setsha se sa kgwebo mme o agile o sa se dirise gone go ama jang matshelo a batho mo gae ga mmogo le itsholelo ya lehatshe ka kakaretso emma go ntse jalo di tsatsene gore tsa kgwebo re di beile motho ga ba tlhabolla a baga a ba sa dirise kana ba dirisa ko morago ba tswala a ba tlogela di na le ditlamorago tse di sa siamang le tsone so sa ntlha hela go ntse jalo gora gore wena o le monga kgwebo o latlhegetswe kana yone ka go eo hela ke madi a ba tlogelang a bolla gone ho be gore le lehatshe le re go abetseng go aga mo go lone ga o le dirise ka ha mokgweng ga o le dirise go tlhelele you are not using it you are underutilizing it le metsi a go getsweng ko motlakase o go getsweng ko gote ka gore go na le dikgwebo teng le yone ga a dirisiwe ka botlalo ka ga ha ne dikgwebo di le teng so wa bona gore go senya ga teng go gontsi go ama lehatshe go ama ditlamelo metsi go ama ditlamelo motlakase go ama ditlamelo ditsela dio tseo bo ithala gore gongwe ka benne dilo go gongwe o ile gore kgoba tsa teng di bereka botoka so it's underutilization of resources ha go ntse jalo and then lost revenue ta tlhagelo hela ya madi ya ka bangatseng kgwebo yo ntseng jalo kana shopo e tsotso ra re gore menta sola bona le kgetho bo yone akere ba BRS sa le bona le kgetho mo go yone gora gore council ga se le bona di rates mo go yone gora gore ha ile ko tribal land board ga se le bona di lease rentals mo go yone ka gore motho o tla ba iphisa se le re mmona ba re kolota madi a se kana ka sepe so ke tatlhegelo se kana ka sepe ya madi for monga shopo le puso ya ka ntse ke bua makala ena a harologaneng me se sengwe gape ke gore le yone e be tshwana gape ka gantsi le ntse re bua ka yone ya disetse tsa tlhabololwang go e re la tla go bewa shop o no re le wa go dira lebentlele gore batho ba nne le bokgoni ba gore ba reke gauhi o tsisa convenience gauhi le batho jaanong ha o dirile jalo o etsere ha se le teng jaanong o busetse batho mo kgoreletsegong e seng kana ka sepe ya gore ba tseye mesepele ba go senka dilo tse ke ba se ne ba ntse ba direka gone ya jaanong ba go dilatela kgakala jaanong go mo bo go sa siama go tlhelele and gone ho gape go bo go itsa ba go bi ba bangwe gore ba ka tla go ba ho le bone ka gore ba ipotsa gore wana o no tswa ha go rileng a seng go hale ga go berekegese kana go hale botlhoka tsebe bo go godimo ga nka ka teng batho ba itsapa go ateng le bone ka mokgwa o ntseng jalo ha re bua ka ga kgwebo mme re ga re tla go tsana ko mo bathong gore bo go ama batho ka mokgwa o ntseng jalo go ama batho jalo so sa ntlha hela hala ha o tsana golo o boitla gona dikago tse di makgasa go kotlonetsa mogopolo jaanong dishopo tseo di madirelo ao ha le makgasa jalo a senya boleng jwa tikologo a senya boleng le ditlhwatlhwa tsa matlo a gauhi ho a dikago tse di gauhi ho le ka tebo a matlo hela matlo a go ga je monate go bona dikago tsa mohuta o so sa bobedi ke itshireletsego ya kgaolo eo hela ha ka go nna ha e sa dirisiwe ba dinalanyana ba tlhokela
botlhokatsebe mo teng ba go utswela mo teng go a go itaolela mo teng go dira ditiro tsotlhe tse di makgaphila tse o ka di akanyang mo teng ga dikago tse di ntseng jalo tse e leng go tla be di tlogetseo sa tlhole di dirisiwa re se re boletse le ka ya gore itsholelo ya batho o ba kgoreletse ka seke bene ba se dira mme ya go ntse jalo gone go dikgwebo tshwanetse wa tlhale gore mo gongwe kana ga se dishopo wa tlhale gore ka gongwe ke holo ya motse e le holo ya motse ha le yone ira jalo le yone e beilwe gore ntshe bana mo mobileng e ba ntshe mo dibareng e ba ntshe mo boitaolong ba go ka beng ba ka gora go aga ga teng mme le yone ha e sa bereke gora gore gone go yanong baagi ba go community ya go ka mokgwa mongwe ga ba dire sengwe sentle se se ka beng se tsisa bana gone go so ke tsone dikgwetlho tse re di lemogang mo ditsheng tse e leng gore di beilwe ga di a tlhabololwa di beilwe di tlhabolotswe ga di a dirisiwe jaanong gone go di be di tsenya land board mo mathateng gape ka gore land board ya ka ke ne ke buile hela go simologong gormente o thusa ka ha thusang ka teng be re bona letsanonyana le lengwe ka one di-lease rental tse ba di neelang letseno leo re le dirisetsa gone gore re go neela batswana bangwe tshwanelo ya bone ya go nna le ditsa jaanong ga ba sa letsise ga ba rialo go raya gore ba kganela gore batswana ba bangwe ba neele tshwanelo ya bone ya go bewa ditsa re tswalela puisanyo ya rona mo kgatisong ya bolesome le bone le Ratlhabiwe o e leng gore ke moeteledipele wa Ngwaketse Land Board kana Land Board Chairperson mme wa go tswalela ka go ama dintlha di le pedi tse e leng gore mo nakong ya gompieko batswana ba bua thata ka tsone gore ka re di Land Board di tsaya lebaka go ba batho ga mmogo le gone gore e ka re di Land Board ga di kgatlhegele ka ha e leng gore batho ba di bua ka teng le gone go nna e kete ba maoto a tshupa mo go diragatseng thomo e ba e romilweng ma ke simolola jaaka o di simolotse ke bua ka ya go diega go ba ma ke papa mana ke tlhalosa gore go ba mo se ka se re mo go sone go bonya ra dumela re le di Land Board ke tsa gore ha ke dumela ke le Ngwaketse ke dumela di Land Board tsotlhe ka bo 12 go ntse hala jalo re bonya go ba ka ba pili dikgang tsa ditsompelo mme tsa le tla siamelwang ditsompelo di nna teng ke solehesa hana gore go ba go a go nna bohego thata gona jaaka go ntse gompieko ka gore sebe se go lohela se re kganetseng mo nakong ya gompieno ke ditsompelo tsa go ba ke a dumela gore go Ngwaketse re se re na le mahatshe a se seng ra bone a ile gore se re na le ditsompelo ke go a sega ra dira ka ha tshwanetseng ka teng re re ka kgona go ba ke sa tswa go uma ka gore re se re na le disabling body ka nna pedi tharo tse leng gore peo e latalang go tsone di sa tla be di emetse batho di iseng batho ba emetse ditsa jaanong ka mokgwa ntse jalo totala ke kganya ditsompelo mme re ama rotlhe re le Land Board ka bo 12 ka le hatse lotlhe tsa se le go seemo se se tokahalang re tla ba ka bohego batho ba tla itumela jaanong go ne go bua ka kganye nngwe ya gore e kete di Land Board ga di lebege ka leitlho le le phepa batho ba akanya di Land Board e le motho mongwe yo sa siamang re itemogetse seo ya gore batho ga ba re lebe sentle re le di Land Board maybe re batho ba ntla go se amogela gore re lemogile seo mme re batla go bua jaana gore mo seemong sa go nna jalo dikgang tse dingwe go ba maruru ga re dire sentle re tshwanetse ke gore re ipaakanye re ikokwanye re iphuthe re dire ka ga mokgweng o lolameng re le di Land Board go na le ko e leng gore tshwanetse re ka ipaakanya sentle re nna botoka thata ra tokagatsa seemo yo le yone ke a e dumela gore re tshwanetse go dira jalo mme go na le tse dingwe tse leitlho re le bang re le batho ba ba sa siamang e le gore tota motho ene o re supang mo
tota ke yana le mathata le land board ga na mathata le ene ka mantswe a mangwe gona le batho bontsi bo re supang bo bua ba maruri gona le bontsi bo re supang bo sa buing ba maruri bo re supa ka monana ba sa buing ba maruri nka ha se kae motho tla ba go ngwa phatlalatsa go phatlalatsang teng a ke pampiri ya dikgang a ke maranyane a o letsa mogolo mongwe kae a ba morare nna kana tshale ke na le ngwaga le kana ke sa bewa gorile ha o tsana kwa na re le ba go tle gore motho o sa la bewa kana kwa gore 10 years ago se sa nna se beile o se transferetse ne o leng kopane o se mo rekiseditse ke ena no go tsosa modumo go heta batho ba mo waiting list ba re ke ba ke ba tsosa modumo gore a o land board ga go mpa lwa reng yes rana le dikgang tse gore tshwanetse gore di settle tse re itlhetseng tse se re di bue di wele re di wetse tse re itlhala gore tshwanetse gore go tsereganya batho re itlhala ba gona le kgotlhang ka lehatse kana ka tshimo kana ka sesa sa bonno kana sa kgwebo ka sesa sa mohuta mongwe hela tse dingwe se letsa go morago re le di land board re le bo chairman ba gompieko ra mogela ke tiro ya rona re sentse go dira ha re ka ke ra re nya mo re go itlheseng le ga land board yele kana yele ya 10 years kana 15 years ago nya re tla ba re sa bui mo ileng gone ga nke gore seemo ke se rona maikelo la rona ra releng ka magetla ke gore re batla go baakanya diemo se tsotlhe e re ha re tswa ha le mo di bele gore mo re mo itumetse ka yone dio tsotlhe tsa ene di tsamaya sentle so di gantse o ra di amogela tsa gore land board hale dilo ga di tsamaye sentle re dumela tota le teng mo teng tota le bone bana ba rona ba barka mo di ofising tsa rona tsa land board ba le go itirela boitseme jwa bone makediselo go le thata le tona la boithatelo jwa bone e le dio tse le gore ga di letlelesege ka ha se molao so bangwe ba bua ka corruption mo land board e teng hanga re ga yo ke tla be ke sa bui nnete e teng mme ke yone e leng gore di chairman se ka bo 12 ba re le teng gompieko le ma land board a rona re me ka dina go baakanya diemo tseo ke sone se e leng gore gompieko jana re tshwere kana maneto ya tiro go baakanya a ke waiting list a ke peo ya ditsha ya ka ntse go la gore ha kanye ba ke tsa go ba ko kanye ke batla go bona gore a mme ba dira ka botlalo mo gola hale ke ntse be ke se tharo go manyana ke ba ditsha le mo shopa sa land board ke se re main land board yotlhe re ile go ba le bone ko 3 weeks re ba disa 2200 plots re batla go bona gore a gone mmetsamaiso e setse morago e se ka mokgwa o ntseng jalo so di teng me ra baakanya ene ke kgang e leng gore di land board ka bo 12 di mo go yone ra e baakanya ka tselentseng jalo wena mogedi gongwe le gongwe e leng gore o re lebeletse o le teng e be le gore re tla bokhutlong jwa kgatiso ya rona ya bo lesome le bone ya dikgang tsa lefatshe le temothuo re tlhabile o etsagela ka gore a re ba utlwile mebile ba ipaakanya e le di land board tse di lesome le bobedi tsa lehatshe la Botswana leina ke video ya gote na o leng kopane mme ke hetsa jana #temothuo ke yone #re dirisa lefatshe go tlhabolla matshelo #re tla kgona #aditsale